Twongere tubasuhuze mwese abadahwema kudukurikira 5 kuri 5. Noneho uyu munsi tubazaniye ku makuru avugwa ku mukinnyi Buregeya Prince, dore ko yari afite inshuti nyinshi n'abakunzi benshi haba mu Rwanda ndetse no hanze. Igihe kinini dore ko yari hamaze imyaka isaga 7 akinira iyi kipe ya APR FC. Uyu mukinnyi akaba yakinaga nka myugariro w'ikipe ya APR FC, ariko ubu amakuru asohotse none ahangaha nuko Buregeya Prince yerekeje mu kipe ya AS Kigali. Myugariro Buregeya Prince utari ufite ikipe nyuma yo gutandukana na APR yerekeje muri AS Kigali asinya amasezerano y'umwaka umwe. Kuva muri Kamena Buregeya Prince nta kipe yari afite ubwo yatandukanaga na APR FC, yari yamazemo imyaka 7 ndetse na gahunda yari afite yo kujya gukina muri Iraq ikaza guhinduka nayo ntimuhire, dore ko yifuzaga kujya gukina muri Al Nassr mu cyiciro cya kabiri aho muri Iraq, ariko uyu mukinnyi ngo nago byamukundiye. Yagumye gutegereza ategereza apanga bipanguka birangira atagiye gukina muri Iraq. Nyuma y'uko yaramaze igihe kinini yicaye mu Rwanda, yafashe umwanzuro kujya gukinira AS Kigali, ayisinyira umwaka umwe. Amasezerano akaba yasinyweho umukono ndetse byemejwe ko muri iyi minsi muratangira kumubona mu kibuga. Ntabwo ari Buregeya Prince gusa wenyine ugiye muri AS Kigali, kuko asanze Bukuru Christophe nawe wasinyiye amasezerano y'umwaka umwe iyi kipe ya AS Kigali. Bukuru Christophe yanyuze mu makipe atandukanye arimo APR FC, Rayon Sport, Mukura ndetse akaba yaherukaga muri Rutsiro FC. Mu mpera z'iki cyumweru ubwo shampiyona iza gusubukurwa, biteganywa ko mu mukino w'umunsi wa 6 AS Kigali izakiramo Vision FC ku wa mbere tariki 21 Ukwakira 2024. Aba bakinnyi bose bazagaragara mu kibuga. Mbaye mbashimiye kandi mbashimiye ko mudahwema kudukurikirana. Andi makuru nakagaruka. Ciao.